Girl, I love myself. Where you are? Where you are? Bitch. Ma, you kalau I masak gulai, lagi sedap dari you tak? Sedap ke? Tanya je. Ni, masak gulai masak ni. You sama cakap ni. Kau berikan ni, masak gulai tak boleh tinggal. Masak ke lupa. Sejak bila gulai makan atas daun pisang? Kalau kan tak apa, I bagi papa dan Mika makan. Sekejap sana. Bi, papa makan! Untukmu aku akan dalam gelap tanah sejati kasih di setiapku untuk terbentuk hati yang ku yang tahu cinta yang telah. Hai sayang, ada kau yang mampu melengkapiku dengan mudahnya, kau yang mampu buat penuh di hatiku aku yang ingin tiba dulu. Saya nak ada siapa yang jumpa kita. Ni kakak saya Mami dan Daddy ni dah besar besok melawan. Anak-anak kita tak sedar. Dia je. Penat dia baby. Dia malam busy ya? Ada lah. It's okay mau apa. Bangun! Tolong masak! Jangan banyak tanya. Berapa lu ni? Ma. Nah. Belum sangat. Tengok ni. Hah? Tak masak apa-apa lagi. Relax. I bantu you. Aku lambat. I cepat. I promise you, Mai. Tak payah. Chicken. Alah, orang memang sekejap je. 1 jam je. Mami, your hands are dry. Memang kena pilih pencuci yang lebih lembut. Hari tu, pada tangan minyak tetap hilang dengan mudah tau. And it has kinder to my skin. Sebab Sunlight sesuai untuk kulit kering dan sensitif macam I. Hands that are worth celebrating. Thank you Sunlight Gentle. You are my sunshine. You make that happy. Please don't take my breath away. Sunshine, my only shine. You make me happy. Say sorry kakak, pasal? Say Kakak. sorry. Kiss kakak. Kakak. Okay kakak, kiss kakak. Kiss kakak. Merah pipi kakak. Say sorry tu, okay? Okay, okay? Okay. Okay, good boy. Hi guys. You buat apa tu? Oh, ya, we're going to the park. Oh, ASMR. Macam ni? Okay, sebelum pergi park kita kena pakai apa dulu? Sunscreen. Okay, Bunga nak pakaikan sunscreen tu. That much je? You have to wipe away. Bunga, kena pakai baju. Bye tumpah. Oh my god. Imam pun boleh pakai. It is safe, you know? Like this. We going to go to the playground. I put the phone. Okay. Scissors, paper, stone. Terus lah. Nya, make up Syahir holiday lah. Nya, cepat. Okay, lepas tu kena blend. Bukan tonyonya. Ini macam nak dia, babe. Boleh percaya ke dia make up ni? Okay, yang ni I belum pakai. Yang ni ada pakai. Nampak tak dia punya cover? Sambung. Batang jadi muka aku. Okay, sakit lah kan nak. Now, I nak pergi jalan-jalan. Jom. Adalah CCTV rumah I pada waktu I tak ada kat rumah guys. Walaupun kita bergaduh guys, kita guys panjat-panjat nak bersihkan cermin je guys, tapi kita bersyukur tak berusaha menjaga kecantikan diri untuk suami. Itu je kerja kita. Itu je kerja kita. Apa sangat I tak. Bersih kalau ni dia tak cakap. Aku Dah sampai ada lancar dah jadi. diam. Tengok muka you. Okay, last but not least, supaya keluar kita tu tambah glowing lagi. Okay, you. Ya udah. Hello. Mai tengah. Got 1,000 things to do, just unplug. In this life, there's much, just unplug. Don't you stress now, just let the good times roll. Don't you worry, just let the good times